Ya, insyaallah. Boleh. Tabe palanggata jadi po. Tidak ada api mai po. Iya. Sebatong kapalanggata. Atau jangan boleh po yan. Ini may sapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megigani masiji furau jokke furau. Napan na to ngayawan ini madirat saman na warwani na makunray. Insyaallah memagi-magi yang menjawab salam saya, insyaallah saya doakan mudah-mudahan mendapatkan menantu yang kaya. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya, insyaallah tahun ini semuanya berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Berani mendaftar? Belum? Mudah-mudahan insyaallah dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sininna tuma-tuma nabiki naniya sallallahu malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kepada Allah kita bersyukur dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Wa maraja nari pakarajai, wa matandri nari patandri, wa malabbi nari pakarabir, wa maraja akama syariatan nama serupa masih. Dan kan nari lalang na yawanni alhamdulillah kepada kasih ujuru fasi walong polo na to siraga-raga ribola malabi na fungala ta'ala dalam rangka memperingati maulid na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakatna memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini, insyaallah pada kaki lolongan ibarakah pula dari pengala ta'ala sarikuan mengi mancaji tandra paphoji lauri ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkah salawat kita tengkai mati ridolo syafaat yariga pertolongan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sininna tomato malabiki na niya Rasulullah malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya melodam pengak lauri tomato malabiki na niya Rasulullah malabiki wabil khusus kepada ketua panitia, kepada seluruh pengurus masjid, kepada alina tomato malabiki Bapak Imam Kelurahan Sitongat-tongenna tadi Pak Ustaz tidak terlambat sebenarnya. Namun alhamdulillah tadi mapamula si para petatihna wakalu kumayi iya mani ulat tu engka man kalolo cedi mantraka. Maka dekat antara lalu kak kasih Pak Mawar itu talol tadi nama ulu. Alhamdulillah. Sinin na tomato malabiki na niya sila surah malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riladan na yawan ni kita memperingati maulid na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melo ka makutana puang. Nasabat tentu ia roi di selengi tau-taungi maulid. Kira-kira akad tamaraja lau hadiri di masjid agar kira-kira masaru malad ya katai. Yang pertama agar tujuan tak lo maulid. Nasabak mega to joka maulid fual di na joka maulid. Sehari-hari ni wita masjid joka maulid di na joka maulid tapi joka mi maulid. Ang kato joka maulid dito sila joka maulid tapi joka to mi ba manlulu. Tapi mudah-mudahan di masjid ini insyaallah betul-betul melu mengkeringa sejarahna Nabi sallallahu alaihi wasallam irampi sarikuan mengita tambi papujin na lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabat tentu nasabat papujit tak lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Angkaki pada maddepu ngari lalenna iya wani. Angkaki pada maddepungan untuk mengkelingai sejarahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu irampe jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabat tentu engka makutana agar si tunget-tungenna bedana maulud si bawa maulid. Nariku bicara ki persoalan maulud berarti as-suri jajian. Sedangkan maulid ia naritu sejarahna Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmana yang kita peringati malam hari ini ialah itu persoalan pat disengeng ia wedding ipapule barakwan mengi engkaritiwi li suribolata. Sinin na tomato malabiki na niya sila surah malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabat tentu nariko pada itanai kipuang wadi janji ya pala mana ni sejarahna Nabi ta. Tanggal siaga na janji Nabi ta. Ula siaga na janji Nabi ta. Tau siaga na janji Nabi ta. Apalagi tomato aku nenek-nenekku wadi janji na pala mana mo fayaro elok kelongi. Yaro tomato taryolo batina majarai anakna, batina pak guru anakna persoalan agama bisa melalui lagu-lagu Islami. Ang katuelo kilon na tumatuatta. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Ibu? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya,
Madinah tempat hijrahnya. Masya Allah, luar biasa. Tapi maku kue agak tosi elok kilo nananay. Samanna wita tak balik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia narusi tonget-tongen na paraluki matonget-tongen pahangi agar umat timilu irampe-rampenga kicinamput. Barakwam mangi insyaallah de terugi hadir rilalenna iya masjid. Nasabak saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini mulai tadi pagi bahkan mulai tadi subuh kami menikasi silanda di dapur meburak kisoko manasu telu dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah engkai pun Allah Ta'ala nawala kipapede cipta bapak ibu. Makanya ibu yakin dan percaya apa yang kita bawa malam hari ini pasti naselenga kifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipak guru aleta untuk senantiasa selalu untuk memberikan yarga, selalu untuk bersedekah ri agamana fun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu nariko to matinulu masih dekat matinulu kimak berengi warang parat dari agamana fun Allah Ta'ala. Seperti halnya male yang kita bawa pada malam hari ini, yakin dan percaya pasti naselenga kifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jancinna pun Allah Subhanahu wa Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Nigi syukuruki pappedallikna pun Allah Ta'ala pasti diselengan ni mega pinaiya puraina beriang. Jadi salah satu kunci maka damagi ru'iyya tu lima perika tu lima kura warang paraku tu lidenang kana genne. Parissa madiceng ni alita. Matinuluk muaki ga mak beriangi matinuluk muaki ga syukuruki pappedallikna pun Allah Ta'ala. Nah ia tu riasan nge pappedallik puang bukan hanya berupa harta akan tetapi nasab pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka den Allah Subhanahu wa Ta'ala majapuru fatawi ri pancaji ri dalenna bentuk kami nama masukue, bentuk kami nama kesingi. Salah satu yang harus kita syukuri yang pertama engka kina pancaji fung Allah Ta'ala ya naritu sewa kami nasuku dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Engka tu na pancaji fung Allah Ta'ala ulu-ulu. Engka tu na pancaji fung Allah Ta'ala engka na pancaji fung Allah Ta'ala ulu-ulu. Engka na pancaji fung Allah Ta'ala malaika. Engka tu na pancaji fung Allah Ta'ala rufatau. Kira-kira apa yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain? Nah terkadang lalu biasa ini rufatawi maka sini anca jingeta na tuli melok mopa ipakaryawa aleta ipakaryawa anca jingeta ya yaro olo-kolo ina pancaji pung Allah Ta'ala agar dipancajingan ngolo-kolo ibu nafsu kemudian malaika dipancajingan iri pung Allah Ta'ala yang dari tu akal. Jadi olo-kolo pancajingan ngi pung Allah Ta'ala nafsu tapi de pancajingan ngi olo-kolo pancajingan ngi akal. Sementara malaikat pancajingan ngi akal dari pung Allah Ta'ala tapi de tosi pancajingan ngi nafsu. Ya tosi rupa tawe selain daripada pancajingan ngi pung Allah Ta'ala akal engkaturi pancajingan ngi pung Allah Ta'ala nafsu. Jadi nariko engka arufa tahu ya, jadi nariko engka olo-kolo tuli anu majami bawat tuli najama aswani itu wajar Bapak Ibu. Nasabak di gaga iwiringi akal dari pung Allah Ta'ala untuk patuju rima dicing. Yang kedua, nariko malaika tuli anu makasimi bawat tuli najama aswani itu juga wajar. Nasabak yaru malaika gaga patuju ri anu majae iwiringi nafsu pola ri pung Allah Ta'ala untuk patuju ri anu majae. Tapi ia rufatawe
selain daripada ipancajingan iri fung Allah Ta'ala nafsu, angkatori pancajingan ni iya naritu akal. Jadi ini narufatawi kami nasukuri pancajingan fung Allah Ta'ala. Makanya makari fung Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nariko mo bilang ipapinyaman na fung Allah Ta'ala la tuhsuha. Dia mulai bilang. Makanya nariko angka rufatau tuli anu majami bawat tuli najama aswani waddi jaji matuna pina iya ulo-ulo. Betul apa tidak? Tapi nariko engka rufatau tuli anu madecen mi bawat tuli najama aswani tuli engkai pugo ipasuranna fung Allah Ta'ala tuli sempajam mi bawat tuli najama aswani maka waddi jaji masaru lebih i ancajingenna masaru lebih ina iya malaikat. Ya naru farallu irampe makukui persoalan bagaimana mencintai Rasulullah. Fikugi carana wedding yak kacueri Nabi sallallahu alaihi wasallam iya naritu ampe-ampina. Apa buktinya? Termasuk angka ki mas sempajak berjama di dalamnya yewni. Angka ni termasuk patuiwi sunnah malabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka ki mamiraja, angka ki mamauli, angka ki bersanji dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk angka di mapoji lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naiknya makanya Nabi ta angka tumatu telu tahu. Iyaru telu tahu dek memato si welo tanga ide welo jeli-jeli ngematu resori mudina fung Allah Ta'ala. Tiga narasa Nabi tak dena tahu dek ini lo jeli. Yang pertama ia naritu tahu angkewe nariko irampe asenna Nabi ta nadi manaha namai lo masalah alori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tahu de namai lo jeli-jeli Nabi sallallahu alaihi wasallam ri asori mundinna ia naritu tahu angkewe mareari tahu angkewe manyu-kanyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tahu angkewe de namai lo ia naritu jeli-jeli Nabi sallallahu alaihi wasallam ri asori mundinna ia naritu tahu angkewe madoraka rito dua ifajajanna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agawe ero kira-kira palabiran angkai napunangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agaro sifat malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam ya farlori isan idi ummakna. Nasaba angka tu apa sifat malabi na Nabi tapuang. Yang pertama adalah ia naritu sifat malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu as-siddiq. As-siddiq betuan na malampu. Jadi nariko angka ki mak balu-balu dan lain sebagainya harus ki malampu fuang. Angka tu istilahna mak kada mak balu nabi. Tiga dia semak balu nabi dan dia mak balu rugi. Dia nak balu nabi senayar. Iyaru Nabi ta nariko mak balu ide na puji mak beli. Tapi Dewi sengi umat no. Maka dari asli padahal tani asli. Itu contohnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam iana itu amanah. Weddingi percaya, weddingi teperi. Ya. Yang ketiga, iana itu tabligh. Iaro sifat malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam iana itu iaro Nabi tak nahoji mapaletu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat sifat malabi na Nabi tak iana itu sifat fatona. Agar ia sifat fatona iana itu pandai. Yari gato makka iaro Nabi tak maca jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin atau malabiki na niya sa surah malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita bawa ke masjid ini
pada natiwi ki mali puang ipak guru ale tak situnget-tungen na ya narito ipak biasa ale tamak beriangi waram parat dari agama na Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan malam ini puang itu mancaji wipak duang risisita. Nah sebab engkau tu situnget-tungen na malaikat ditugaskan oleh Allah. Engkau malaikat ditugaskan oleh Allah. Na upan na tu mati nulu mak bereng ni warang parat dari agama Allah Ta'ala. Yakin dan percaya engkau malaikat ditugaskan oleh Allah untuk senantiasa mendoakan orang yang selalu memberikan hartanya di jalan Allah. Engkau malaikat ditugaskan illa duangan nginasa ya roto mati nulu mak bere mamuari si mata tatambai dan likna. Jadi ajak lalu ki nangkam masike kan ngiwaran parat dari agama na Allah Ta'ala. Nah sabak engkau memeto tahu masya Allah liwa sikit nah. Tapi dito gagag koy kutumi rumah bilah. Sangki sikit na namo alina na sikit kato. Iya. Namo melok tama di WC mak dompet to nataro sikit. Melo dui binena bapak na alinga dui sirato pak luka malibara di sentral. Maka laki na digaga. Jadi narikon ka lakit tapuang masike melok dui na di na melok mariki. Na pak guru ki Andre Guruta di tutu na marigaga. Iyala dui na lakit tadi pada padangi. Ito mi ko masike Tapi ko yun dito gaga masike. Tapi nariko makacuay harato siyala dui na lakit ta nariko makacuay. Itu. Misalnya nariko meloki di naliki tabuka di dompet na nariko ang ka 200 sabu ka tu ajak mo talamanan ni sisa mo 100 sabu lokani di pasae lirang ibali tapad di cengin na sunnah uli ni bapak na manre bapak na lokani manre maka bapak na masya Allah sumangat pa na sunnah mana maka ni mana masumangga mi menarik kuduyan na. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikan nakan nakasi benina. Iya ro benina magi ro lakken na tulina noko benina suwani nasaba benina kasi di nakada ili di nakada tangaso di nakada wani jangankan ngamo melok matinro di nafaja tulina noko kasi ben lakken na. Pantas masih ke ilaken na lori benina. Makanya upasan ni bapak-bapak na, Pak Mega to nga wita to mapalaw, bati na kasi mapalaw, tuli majama ni. Tapi di iwiring ni papidali bigri fung Allah Ta'ala. Fiko icarana, nasaba nariko gajangi, makutum malangi duwi na benina. Ibu, oh ibu, dito na masih ke laketa. Jadi narik na upan na engka laki masih kiri benena materu napapetu fung Allah Ta'ala baraka na yaitu orang parana. Tapi narik ko engka na pulakay begitu engka iwiringi dalil fung Allah Ta'ala materu na lemana benena maka insya Allah magati mo to napapuray. Sinin na to malabikin na niya surah malabikin kahadit. Ini nasa we pa ustas paliwanan na lebeneku. Na iya to si tungat-tungan na makun raye. Engka kelebihan na narekomanan na aga kelebihan na narekomanan na pa ustas. Mitaw si tangi. Mitaw si tangi ito narekong ka makun remanan na. Contoh, di apa engka pura biasa ka jadi apuang. Maka dinasang iya to sinasa iya pa ustas pa iya to pa namanya mapapinadi ko nariko fura ka nano ko beneku. Iya to pa naman sa ditinro ko nariko fura ka nano ko beneku. Tapi bosan itu dinasa dituli dinoko sawani. Nasok kasi sangi benena no di bubong ni. Narapi wan ni puang mal di tulo nagatangi benena. Ternyata tanya benena menre iga pali. Punggawana jingin monrok ko di bubong ni. Maka dia nasa 500 na taong monrok ko di bubong ni na pananasan ang kapatoba ka. Ang iga ngare bene yaro ng kariyo anan na.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nariko engka bola sita-sita ngepuang. Engka bola sita-sita ng pertama ka bawa ni makun remana mataruma de sitana tu. Sini na tomato malabikin na niya sudah malabikin ka hadin. Murakan na Pak Guru Andre Guru tak ya Haji Abdul Malik Muhammad. Pura na Pak Guru Lori anak guruna. Maka dai iko na semakun raye ajak mo laki bawang. Ajak mo laki bawang tanga lalo yolo iroroni. Nasaba angka tu na tandra-tandra dalan watak kalina. Agar tandra-tandra na lakaye nomor sidi narik ko angka naseng maci garuat cakko-cakko na mabalala na di na masike itu. Yang kedua, narik ko angka naseng urwane buku-buku cede igena. Ya tu urane kebanyakan itu nak kemanen. Kebanyakan urwane bansana ya tu makalasi. Yang ketiga agafi, narik ko angka naseng urwane malampe witina. Parisa memang witita. Narikon kanasang urane malampe witina, kebanyakan urane bansana yaitu pacan ringan. Parisa memang matu witina lakaita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar ditiwi puang, agar ditiwi loka di masjid mancaji pak duangan ni. Makanya aja tertiwi bawa malita di masjid tapi decengin ya tak. Nasaba itu termasuk senu-senuangan. Agar desa senu-senuangan puang, ya ro senu-senuangan nge walik kisi dicontoh di, walik kisi dicontoh. Biasa ki hadir di tomate. Biasa ki. Ya tu narik komelo di cemme tomate we puang, di tu napa ada cemme ki ini to tuh si bawa cemme ki cemme tomate. Betul apa tidak? Apa yang membedakan? Narik ko tomate cemme masolo saliwangi. Tadi nariko urane masolo jirangan ni. Ternyata ia termasuk senu-senuangan pak doangan ni puang. Itu termasuk syirik. Pura biasa waktu tanang ustaz. Agak tuh sih gunana ia nariko cemme tomate. Semata sedilo salah-salah pak tabalik pas roena jaji. Ternyata maknanya sarikuam mengina senarikung kamatu mati balik mangului. Dinak kalajilalan. Tapahani. Jadi saya tanya kembali. Jadi nariko, engkau paling mati tu manguloy. Nariko di milo mak beriangi jilalan pulata berarti bari bolata milo mak beriang. Apa masolo saliwangi? Masya Allah. Termasuk apa yang kita bawa pada hari ini pun. Tiwi kimalih, dia itu di tiwi bawangi. Contoh angka utin na puang, pak napakutongan mita uti mak botalo. Iya. Apa maknanya itu puang? Ia tu ugi de na tiwi bawa di masjid. Contoh ia tu uti nasabak kebanyakan pisang ya, pisang kemudian ada codo ke teluk pro. Aga betongan na Europis bura uti. Nasabak ia tu si tongan na bura uti narik ko ilafi pada panda jilan pada panda saliwang. Ilapi si kedua pada ia mato jilan ia mato saliwang. Aga betongan na. Buat dini mala akhirnya barangke maka dia yaru idi rufatawe tapa pada panda bicara tak si bawa ampe kedota. Yang kedua, yaru utewe puang detu namai lo mate sebelum mak boyolo. Betul. Dene lo mati sebelum mak boyolo. Aga betongan na. Yaro ide rufatawe. Tanah-tanah ki papedecing. Pamigay papedecing talori pada tarufatau. Aja na tapuji si bombe-bombe. Usahakan pamigay amalak madecita. Maka narik mate ki di nafaja tulina rampe decit tarufatawe. Pada mato nabita. Di nang karita puang. Sudah ratusan tahun meninggal. Akan tetapi sampai pada hari ini. Engka si mata tatambai papuji tak lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya naros sabana Nabi nakeda kullu ummati yadkhulul jannah. Ya manan nasang ummatku tamak manang imatu ridalanna surga pammasena kung Allah Ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
latu tate siaga puang. Ya, kebetulan Pak Ustaz sudah agenda ketiga hari ini. Dan setelah nanti ceramah Pak Ustaz, bergeser lagi ke desa Letak Tanah. Ya, insya Allah nanti di sana juga ada pelaksanaan maulid. Jadi dampeng meraja puang. Mungkin pada malam hari ini saya tidak bisa membersamai untuk bersama-sama sholat isya karena perjalanan juga agak jauh dari sini ke Letak Tanah. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir puang, ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, sahabat, kita kan berbicara persoalan terkait persoalan kelahiran. Ajak na irampi mega persoalan aja jingan na nabita. Nah, sahabat, tak paham mana nih. Maka diyaro nabita ipancajiri asona asining. Magi na ipancaji ari asona sining. Nah, sahabat, yaro so sining apulingan na. Yan itu pula di bahasa arae dari kata dua. Aga betuan na narikomelo ko salama riduay wanua lino makuto faru akhira acuirin nabita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pasabaran di pancaji nabita tari asona asining nasabak sininna papidalle baik papidalle pulri langi papidalle pulri tanai na pancaji manangi fungala ta'ala ri asona asining. Makanya ibu-ibu narikumi melo mega dalita usahakan melo kita mulai tapamulai lalu asona asining. Kemudian ufak guru kipuang engka tufak bacana engka tufak dongenna nariko to melo berusaha melo kima buka toko melo kima balu-balu usahakan amalkan doa ini anggapat dongenna tapada cengnya ring kelingana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Tapalan ibu? Oh ibu. Ibu. Tapalan nih? Ulangi pemeng. Sogo katalo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza acueki. Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Ustaz, macina lada ka sedilo ka umroh Ustaz. Macina lada kalau sedi umroh Pak Ustaz, tapi makuramu faduiku. Na Pak Guru toki na bitahuang. Amalkan doa ini. Ya. Aga Pak dongenna. Acuiki Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Doa makan iro. Salah. Tanir. Ulangi. Ulangi Bu, serius. Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Ya naruta baca puang, Allahumma rzuqni bi ziyaratal haramain. Setiap pura kimas sempajang, loro, pura kimas sempajang asra, pura kimas sempajang magharibi, ya naruta amalkan. Insyaallah magati tunobi kifung Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa hari ini, insyaallah bulan depan engkau natu pangobi na fung Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa bulan ini, hari ini, insyaallah yakin dan percaya kalau bukan bulan ini, insyaallah tahun yang akan datang. Amin. Ustaz, 50 ni je pura baca dia gagat apa mobina. Engkau mau apa puang? Setiap malam pura ki masam paja sunnah amalkan surah Al-Waqiah. Biasa mau baca? Biasa mau? Untuk agar loh. Ya. Dibaca bawah nih. Jadi ya Rofuan nariko ibaca surah Al-Waqiah, itu surah Al-Waqiah mancaji palumu dalli. Mega dalli tak buang. Tapi harus disertai dengan salat duha setiap hari. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, apa yang harusnya kita contohi agar perlu ipugo ini tomatuai nariko jajaki anak. Pertama,
ya narito ibangi do cili atauna nan niari kamagi do cili abiuna. Yang kedua, alingi aseng anak ta asam maladi asam makasingi. Maka na bita nariko urwani anak ta talin laloy asa pamulay na sabak Muhammad pada asan na pacaramay. Maka na bita nariko ang kamua nasen riladen nasit di bola ang kamua Muhammad asan na pamulang murade na bolay akasiasingan na maramate. Tapahan ibu, narikong kamua asa Muhammad riladen na kutubolay murade na bolay akasiasingan na maramate. Makalimagan na pala ya postas. Bapak lakay kuta na ni mana Muhammad. Anakku apa makunri maneng. Peko ni pare paustas. Begini Bu, nariko boleh matuk malupo yaro lakit apa namanya anak ta narapi wattu na malakay narikong kana Muhammad asan na yaro melo elatuki at taru me tarimay. Tapani Bu. Insyaallah. Yang kedua puang narikom narapi ni pitung ngaso asira aso na 10 sedi aso na. Melo nito di aki kana tapun di melo ni di aki kana ta ang kato biasa matangen aki kana na nasaba magay nasaba urwang ni anak na di panagan na liya bembe dua nasaba nasa narikuro ani dua pa malimpai makunray cedi nasaba majujungi padahal risisin agama ta cedi bembe kurwane makunray cedi to bembe itu sudah sah dengan catatan yaro bembe na minimal umurnya 1 tahun. Yaro bembe minimal umur na 1 tahun. O dewana din sah. Peko ni pala pa ustaz, iya biasa botingi anakku upatcho ito ni asan nakaro nasaba kapura pak guru ka pito asan cedi sapi adi ipatonangi jadi nariko magere ki sapi na pito asan tama koro macho ito ni melo edi akika narikong kapuran mo layero dinas sa akika na anata ulangi pa imeng aliki pa ima bembe tapahan ni iya peko ke carana pa ustaz yang namanya akika itu dipatungkeun olo-olo narekopi itu kan dinatungke tapahan ibu ang kagabiasa pura mo lakoy ulangi pemeng denas saya tuh jangan sampai melodoang ni anak puang ada pengengi kasi dosa na tumatuaku maka day pungalatala maka di malekay na di kaga tumatuamu iko di panapuro ka na pala po ng saba akika ustaz peko ni pala iya na 70 ni umuro kung masiri na ito di akika di na marigaga aja to masirip alini bembe bajang ajak to siname buki undangan meloto di tepe gemeta mau ngeni ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah setengahnya malampe mo pemilu upalatukan ipuang cuman karena waktu sudah kita membatasi waktu kita mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali jadi upasengi nasabak mege gani wita masih burau joke puang masya Allah asalan ulam mau ni pasti silulai tapi ko ya saya rasa insyaallah dinakro nih apalagi ajak lalu tak kaijarita gara-gara malih iya nasabak iya biasa makka madari makka jarina biasa lalu file iya biasa file engka biasa bukti nakro puang murni kasi iya le malih cedi iya romalina nataro ko jamundri na tanga lokasi pe manakka jarina iya nasa kasi pa ustaz ipodangi maka dicapu di mali puana pura ni den dia leng capu di mali sisenna esoro ni lokam malai marina jamundri na pintue engkatu pemalangi makanya ajak lalu sakka jarita apa biasa lalu gitu pilih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.